Kosovo polje, 28. juni 1389. godina. Poprište velike srednjovekovne bitke. Dve nebeske religije, jedna nasuprot druge. Krvoproliće neviđenih razmera još od velikog duela Galije i Rimskog carstva. Događaj koji je postao legenda. Mit koji je čvrsto usađen u svet jednog naroda. U narednih nekoliko minuta vidjet ćemo najzanimljivije događaje drugog polufinalnog duela otvorenog srednjovekovnog prvenstva između Velike Srbije i brojčano nadmoćnije selekcije Osmanskog carstva. Za one koji su propustili prvi polufinalni duel između Galije i Rimskog carstva, možete gledati na našem drugom programu SVTV, a zatim sledi domaća serija Bolji život 3D. Y'all ready for this? Poštovani gledaoci, nad Kosovom haos, nebo se otvorilo. Srbija, nadahnuta i nošena krilima publike, suprotstavlja se brojčano nadmoćnim Turcima koji su bili predvođeni podlim, jezivim Bajazitom, i čujemo i reakciju publike na njih. Srbija predvođena jednim od najboljih napadača srednjeg veka, Miloš Obilić sa internacionalnim iskustvom u kasu. Turci su pripremili napad luk i strela. Napad je izvršen na ključne igrače Srbije. Među njima bila je i strela koja je pogodila Lazarevog Šarenka u kopitu, koji je šlajfovao i opružio se. Koliko je dug, da li je to snimak? Da, evo ga, to je moment kada konj gubi ravnotežu, Knez je pao, Turci su se na moment poradovali, međutim Knez je ipak digao glavu. Nastavljen je duel, sevale su ninja šurike, nunčake, pljuštale katane, dok su neki to mirno posmatrali. Neko je prodan, a neko dostojanstven i u pobedi i u porazu. Srpski napadač Miloš Obilić pada u klopku turskim defanzivcima. Radost na klupi turske reprezentacije, ta hladnokrvnost Miloša Obilića koja, verujte, i mene prosto čudi. 90. minut, već su neke srpske glave pale, a on korača hrabro kao da ide po hladan špricer. Što bi rekao svaki komentator u Srbiji, oči u oči, Miloš Obilić, najveća srpska glava, i Sultan Murad. Razočaran Miloš Obilić neprofesionalnim angažmanom kompletne naše reprezentacije prilazi kao pokisao. Da li je i najveći srpski junak izgubio i gram onog borbenog u sebi?
Borio se kao lav, međutim sakrio je nameru poput Novaka Đokovića kada igra drop shot i mikro precizno plasira oštricu noža direktno u abdomen turskog sultana. Srbijo, u finalu si, doviđenja gospodo Turci!